Hakasngi basal jong ka darbar thau an kata ha khatsa tri unai lur. Menteri rang ba ka jalla ukon rat ki sangma hapo ka samoy ailat kren yeki menteri ula pasat bakin pendan kamno daga ketien khasi bat garo hapo ka ying darbar thau an. Kenang ban penitu bat ban kentiu yeki hapo ka kernet ba prajong ka constitution. Hakini ke darbar Menteri rang ba ukon rat sangma ula keren daga ketien garo katba unong yalam ka nongpo uba mineral bonds ula keren daga ketien khasi. Kenang ban la ban pensengau syaka sarkar pedeng ya ka jing temu bas kem jong ka jing dawa jongki ban pendung ya ka ketien khasi bat garo haka kernet ka bapra jong ka constitution. Mr. Speaker, sir, snyoba I lat baki members ki kren daka khasi and Garo Hapo Assembly. Mr. Deputy Speaker, sir, angaya chol kurai. Nak ni true, ni Honorable Speaker, kuang mula skinga. Achini languages rangko promote kanas kaudi. Garo aro khasi language ko promote kanas kaudi. Debate rangko, Garo aro khasi language ko chakalna. Anjini memberangna cholko nananga. Songkonor badan buram lengba jong pi ngesngau ban ai ko beli kerpang ya menteri rangba badan buram jongka jela ke jongi ba konrad ke sangma ibala simkhia naga benta kumno ban persang baga ketin khasi bat ketin garo gede bandrung haga kernit ka bapra so ban ai ko beli kerpang ru ya ki longdien ki jongi kinong yalam ki balale nadu kapor jong ke APHLC kinong yalam apo ka lama bani khun nom tag jing yo ya gejela kadi gejing sngo la don lupa ba iktien ba pher ke bangi kren kidi bani yo gejing itu ka bakerpang longba ka khnit ka ba phra jong gariti penia jong gari india ka bangi gejungi margata nga sim ngi ka kabu banai ku blei kerpang ya kinong yalam ki balalit no ki bakentup ya ki chief minister menteri rangba bapher ki menteri sarkar bapher ki nong yalam hagi district council bapher ki rangba snong ki rangba ki bala yano kti hakabedi bat ki jing pen kraw ka ktin ga jungi ngimla ban klep ya khasi author society ya achik literature society ki bala tristom bat ngi scam bagani ki jing persang ban ngam rajin ban ong bagarai ka bagani yang dorbar kalarai agar penyutrik November ar hajar hat pra na ka bentaban telilang bagaktin kasih bagaktin garo kadi beniyo gajing itu kredit ka pra ngambar cin banong bagajing teli jong baro andri phongut ki MLA kan long cisha gajing kerku na ka bentaga ri bergejaj bendri gajungi ban ngam arcin banong da gajing lam gajung beli try kenrat ngi scam bagi kai baro gajing persang gajungi mengin lak ban poi show thong jang jing job te langba jong phi sembut songkonor badon buram so ban pha ek jing kuble ka kerpang bat langba jong kene ka mat ka bingio ban keren ingi scam begini jing persang gini I bakin urlong ha ka we kasgi. Thank you so much, sir, for allowing me to speak through this call attention. Thank you.